o'tirib sabahımızı başlamas burun bir-birimizga yaxshi ko'ngil qo'yib olaylik. Ya'ni bizning sabah bugungi kunlik bilan baylashib bo'lganlikdan do'mbira degan so'z bermasdan bir-birimizga tilak aytamiz. Kim aytadi? Do'mbira da yaxshi. Do'mbira da yaxshi. Do'mbira da o'qiymiz. Sendiriklarim o'zi do'mbiraday qundoqqa boy, o'yin qiz bo'lsin. Yaxshi o'tiraverdi. Qanday quriydi? Qaraymiz. Qayerdan quriydi o'sha. Ultuk qundoqqa negizlangan matematika sinoviga xush keldingizlar. Bölüşükler yani qiziq taom ataladi. Tushundingmi? Yaxshi. Hozir sabahni boshlamas burun arqaray tindirmay bitta topshirmasini tekshirib olaylik. Telefonimizni olaylik, qani bakamiz. Telefonimizda QR kodni ashaylik. Barchamiz o'sha yerga kelib, mana QR kodni ashib, tindirmay uy topshirmasini tekshirsak kelaveradi. Tamam. Hadi oradayız. Qalay javob berdi, topshirmasini. Yaxshi. Var mı javob berdingmi? Jaraydi. Jaraydi. O'tiraverdi. Biz sabahimizni boshlamas burun bizga haqi xususiy yetdi. U xususiyda achamiz hozir. Xususiyimiz qarorga ekan bog'lanib ko'rdikmi? Nima deb o'ylaysizlar? Ay, men bilan sindirgan. Yaxshi bir natija bor ekan buning ishiga olib. Bola ne? Olma. Bu qanday olma? Salam. Sipa berishim, tag'da qanday olma? Yo'q, olma tag'da. Dardi. Ishni qanday? Bütün bari sizga bölüşüp turibdi. Bütün ya, yaxshi. Ular bo'lsa biz hozir plovmanni yesik. Kesib ko'raylik. Bo'lib ko'raylik qaralar. Bo'lamiz. Men necha bo'lib bo'ldim? 7 bo'lib bo'ldim. Qara necha bo'lib bo'ldim? 3 bo'ldim. Qarab o'tiramiz. 3 bo'lib bo'ldim. Tag'da bir aytib ya'ni bu almaning necha bo'ligi? 4 ya? 4dan 1 bo'ligi deb olaylik. 4dan 1 tashqaramiz. Hozir sizlarga mana taqsimlab berdim. Hozir sizlarga bo'lishakka taraf beraman. Ya? Sizlar o'sha bo'lshaklarni mana qozonga solasizlar. Durust bo'lshak ekan, hadi bo'sh bo'lshak ekan. Durust bo'lshak degani nima bo'ladi? Durust bo'lshakdan 4dan 1 4dan 2 al durust bo'lshakdan 4dan 5 4dan 7 Jaraydi, yaxshi. Word. Muғалім деген ат қасиетті ат. Мұғалім аты таза еңбекті сүйетін мамандық иесі деген мағынаны білдіреді. Елдің надандығымен алысатын адам да мұғалім. Сәбит Мұханов. Тексересіз. Өстіп, күшке қойып отырасыздар. Тексересіздер. Қане, жанынан. Тексереміз. Сіз бөлі. Бұлай. Жалғасырайық. Тексеріп жатыр.
келеді? Браво. Жарайсың, отырамыз. Жоқ па? Ал, көрейік. Дұрыс, жақсы. Оқи ғой есепті. Қаттырақ дауысын шығарып отырып. 8'de 7, azaltılan 8'de 4. 8'de 3. Яны жоқ па? Жарайсың. Келесі нұқтасы жоқ. Дұрыс. Бөлшекті оқимыз ба есепті бірінші? Иә, бөлшектің берген есепті. Қане оқи ғой. Жеткен тұрып ал. Қане оқы. Қаттырақ. 7'den 4 қосамыз 7'den 2 тең болады. 7'den 2 дейді. Яма жоқ па? Жоқ. Қанша болады деп ойлайсың? Нешеден 6? Үйрендік, жақсы. Тағы кім айтам дейді? Кері байғысқа шамашар қателесті. Жақсы. Барлығымыз бүгінгі тапсырманы біледі екенбіз. Иә, Абылай оқушылары Абылай жол екен. Не жақсы отыра ғой. Жай мұғалім қабарлайды, жақсы мұғалім түсіндіреді, керемет мұғалім көрсетеді, ұлы мұғалім шабыттандырады. Уильям Сенемін арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты. Мен жастарға сенемін, көздерінде от ойнар, сөздерінде жалын бар, жаннан қымбат оларға ар. Мен жастарға сенемін, жас қырандар балапан, жайып қанат ұмтылған, көздегені көк аспан. Мен жастарға сенемін.